ubaba Qhiliza wayengazange esikoleni wayeshumayela lento uNkulunkulu ayembula kuye wembula ivangeli kuyena wayethi mayeme etradini ehlabelela babezizela abantu kuyena wayengababamba abantu wayengabakiripha abantu wayengabadudula abantu abaphushe noma abagcoba amafutha wayehlabelela ivangeli eshumayela ivangeli ephila ivangeli lisiza abantu abelungu laba ekuthiwa ama missionary uma shabanga lento kufuneka ngisho ngesilungu ngifree ngisi nginaso yoyisho la ngesilungu ukuthi abelungu abangama missionary bafika kubaqhiliza iquestion yabo yayithi siyabazi thina abantu abangama missionary abalethi ivangeli la alinje leli ivangeli siyaqala ukulibona kusho ama missionary behlangene no government kufanele ukuthi kuboshwe babaqhiliza kwathi alikaze libe khona nje siyaliqala kwaphendula ama missionary atshela ugovernment ukuthi no, this is an African gospel. It never came from somewhere. God has manifested himself here in Africa. Welcome once again kuKota 2 Media. Igama lami kusase uMduduzi wakashabango. Siphinde sibonge futhi sihlangene ngeindaba ezimnandi namhlanje sihlangene futhi sokhuluma nje zona lezo indaba lezo sodlulisa ivangeli elithi uJesu yabuya amasinyane. Bayasha abanye batakwa kunini kuthi uyabuya kunini kuthi uyabuya. Hayi yena uyabuya amasinyane. Mawungakubhekisise nje one by one siyahamba. Isikhathi esiphilayo sincane kakhulu so nje silokhu sizovuselelana kumuntu okholwayo kongakholwa sizothi awukuhlale phansi ungabusayishintsha le channel ukuzwe na ubuye ube kanye nathi ukholwe isikhathi sisasekhona ngingedwa ke ngibikelela nje ngedwa nginabafundisi futhi nje ake ngiphinde nginibonge ngama subscribers wonke engiyanibonga mani. Nginibongiswa ukuthi uma nikhulisa lento anikhulisi i-channel yethu but nikhulisa umsebenzi kaNkulunkulu and bazoba baningi futhi nabantu abazawubuya ngenxa yini because ukusubscribe nje komuntu eyi1 kubuyisa futhi omunye umuntu oyi1 obona ukuthi lo msebenzi kanti engathi khona indaba ekhona lapha ya nobe kade ibukela phansi eyidelela agcine sethi ake ngiyolalela ukuthi kunani lapha and mayeselalela bese yasizakala ngawe wena osubscribe siyabonga nama comments enu ngiyabonga kakhulu nje sihlezi swafunda siphendula nyaza abanye banama topic ama suggestions ukuthi bacela sikhulume ngani asikhohliwe konke lokho angingabi ke mude angiqale ngale kubaba uNtanda ke sibingelele nje angiqale le kubaba uNtanda baba uNtanda siyabonga nifikile futhi siphathele ezinye indaba once again siyabingelela babukeli bonke yebo abantwana bakaNkulunkulu emakhaya nabazalwa nestudio angicela ukusho lokho ngisabingelela yebo ukuthi indaba yethu ingabantu abafuna umbuso kaNkulunkulu awuzwake injalo baba Khumalo ubusuqedile baba Ntanda okay yebo baba Khumalo ngiyabingelela kakhulu baba Shabango nababukeli nabalaleli emakhaya hayi kona kunjalo njengoba ushilo nje ukuthi uJesu uyabuya cha uyabuya impela noma engaphiko phika kodwa ukubuya yena uyabuya na kanjani yebo baba Khanyile siyabingelela ababukeli egameni lika Jesu yebo indaba nje zinjalo akukho kusha esekulethile kule ndawo silethe kona lokho kubalekile ukuthi kuzwe ngabantu silethe uJesu yebo lithi zonkulunkulu ukuphila okuphakade njalo ngoba uNkulunkulu ufuna abe nomuntu ukuphila okuphakade abantu bangafi manje nathi ngesilethe kona lokuphila yebo okuyindaba zikaNkulunkulu okusembusweni kaNkulunkulu siyabona hayi izindaba lezi zombuso elisho njalo uma ulifunda lihlala lilisha njalo ngiyazi nikuphethe namhlanje nothi manje kukhuluma kuvele kube kusha because lezi indaba lezi aziphelelwa but ke angiyidedele kunina abafundisi sibona ukuthi athina ama headlines asekhaya embusweni yebo mhlambe ngingene nje ngoba siyajwayela ukuvula ngesihloko ukuze nolaleli azi ukuthi sikhuluma ngani
namhlanje sifisa nje ukukhuluma ngendaba enkulu kakhulu. Okay. Ngithi inkulu ngoba iyona eyisisekelo sayo yonke impilo nje umuntu othi umzalwane ingekho umzalwana akabe umzalwane. Sizokhuluma ngokuthi liyini libuyapi ivangeli. Okay. Ngiphinde nje ithi liyini libuyapi ivangeli. Alright. Denza ukuthi sikhulume kanjena ke is because ivangeli umlayezo. Yes. Ivangeli umlayezo. Esayichaza ngelilanga ukuthi umlayezo wendaba ezimnandi. So sekunalento ke eshuwa abantu ukuthi lokho esikushumayelayo izwi leli iBhayibheli lavela eEurope noma lavela eWest bathanda kakhulu iWest ke abantu angazi yabenzani iWest bathi into eyabuya nabelungu sizochaza ke namhlanje ukuthi hayi kunephutha kuleyo nkulumo. Oh yes. Le ayibuyanga ayifikanga nabelungu. Oh yes. Sisho ivangeli lika Jesu bese neBhayibheli ke nje nalo ngoba ivangeli silithola khona libhaliwe la. Yebo. Sizokuveza ke lokuthi hayi alibuyanga nabelungu kunephutha kuleyo nkulumo ngoba kuningi okuzovela uma sesifunda iBhayibheli elivezayo ukuthi hayi kodwa lento ngathi ayisahlanganike ke nabelungu. Yeah. Liyini libuyapi ivangeli? Oh yes. Ivangeli indaba ezimnandi. Wathi ngivele ngene nje nizongena abazalwane. Yes. Ivangeli indaba ezimnandi. Zimnandi nganike lezi indaba. Zimnandi ngezathu sokuthi kunenkinga yayikhona phakathi komuntu noNkulunkulu. Yes. Umuntu wayona. Yeah. uNkulunkulu isona akasifuni. Yes. Yeah, uNkulunkulu nje akazwani nesono. Uma uke wona uNkulunkulu into emisalele ngawo ukuthi akuhlulele. Oh yes. So now uNkulunkulu wenzeke iprovision. Provision ukuthi akhona ukuthi axolele umuntu. Yes. Angiqale kanjena ke. uNkulunkulu yena ngokwakhe akaxoleli, akasixoleli isona. Ngiyazi mhlawumbe khona nakuthina la uzoba shocked ukuthi hayi ngiyaqala ukukuzwa lo. Ngiphinde lento. Engathi uNkulunkulu yena akasixoleli isona. Right. Ngiyakubona babashaba ngathi uyathuka kancane umuntu angikazi ngisho. No. Bada sithi ukuqhubeka. Mina ngiyakuza sengilindele nje ukuthi icaciseleke. Yebo. Uma wonile uNkulunkulu into ayimisalela ukuthi akuhlulele. Ake siye encwadini. Ngaze ngilokhu njani. Lapha encwadini kaNahumi. Encwadini kaNahumi. Banye bathi ke iBhayibheli Old Testament ayisafundwa. Ayibanamanga. Old Testament irrelevant kakhulu ithizwe kaNkulunkulu nakhiwe phezulu kwesisekelo sabapostoli nabaprofeti. Abantu wasovula uNahumi la umprofeti. Yeah. Jeremiah abaprofeti kanjalo. Babshaba babumntando ethola 881 engimthola. Okay, ngicela ungifundele uverse 3. Uthe chapter bani? Chapter 1. Oh okay. Verse 3. Singaze sibambeze. Nahum chapter 1 verse 3. Yeah. uJehova wephuza ukuthukuthela mkhulu ngamandla akenzo necala bemsulu. uJehova mkhulu ngamandla. Yes. Besithini? Akenzo necala bemsulu. Khona la ilandelayo ethi uJehova mkhulu ngamandla wephuza ukuthukuthela. Besithi akenzi onali icala abe msulu. Leyizwe indaba. So le ayikhulumi ngokuthi uNkulunkulu akakwazi ukwenza onecala abe msulu. Okay. Ayikhuluma ukuthi uNkulunkulu akakwazi ukuxolela. Ngamanye amazwi ithi angeke uNkulunkulu utholila vele athi ngiyakuxolela. Lelo sofika endabeni kaJesu ke manje ukuthi uJesu mayebona owesifazane onile ethi uyamxolela wayenzani. Ingakho uJesu Kristu kule yankulumo besethi ukhona yini na okulokhu njani okuhlulelayo. Athi ake kathi nama ngikuhluleli. Emva kwaleyo nkulumo besethi masishane ngiyisibani sezwe. Ohambe emva kwami ake ukhambe bomnyameni. Kodwa uba nani nesibani sokuphila because uKristu usho ukuthini? Usho ukuthi uNkulunkulu ezile enyameni ezothatha izono zabantu zibe kuye zihlulelwe kuye ukuze uNkulunkulu azokhona ukuxolela umuntu ngoba yena uNkulunkulu akamxoleli umuntu ngesono. So wenza provision ke manje ukuthi sengizomxolela umuntu kodwa ukuze mangithi sengimxolelile umuntu kungasale mina ngibe umuntu omubi kuthiwa wena uhlulela uxolela abantu ababi.
Ukuze mina ngingasali njengoNkulunkulu ngibe uNkulunkulu ongathini othi abantu balungile noma ngiyabaxolela ngaphandle kwepenalty noma kwepayment fanele ngilikhokhe mina icala yeyizwe indaba so lolu xolo luvela ngokuthi ke manje lezi zone esazenza thina uJesu wayithatha kwaba ngathini ezakhe uthatha isono sowesifazane onile kufanele ashaywe utholakala unecala uJesu Kristu hayi sengikhona phela mina ngeke ubulawe ngikhona ngoba ngizokwenza lo msebenzi ukuthi bonke abantu manje abonile bazothethelelwa kimi lini ivangeli libuya phi ivangeli manje muzokuza umuntu ethi lento yabelungu abe uma abantu abamnyama banaso yini isono banaso so lento iyinto yawo wonke umuntu okhona ngoba wonke umuntu uyona wonke umuntu uyaphinga ake sithi ukuhlala kancane kule ncwadi cela ngiphindele nje baba uNtando uJehova mkhulu ngamandla uJehova wephuza ukuthukuthela mkhulu ngamandla ake ngizonecala bemsulwa uJehova unendlela yakhe ezivunguvungweni nasesiphephiweni ngiyexolisa ngicela ngoba ngifuna ukuthi ngisheshise so uJehova kamenzo necala enjani abe msulo so now sesiyenziwa ke manje ngevangeli ukuthi sibe msulwa sinawo amacala ngoba lamacala esasinawo thina esasingaxolelwa kuona sesiyaxolelwa manje ngani ngevangeli ingaki incwadi mhlawumbe singaya kuyo nje lapha mina ngithanda ukukhotha abazalwane lapha kuMaroma 1 verse 16 and 17 ngokuba angenamahloni ngevangeli ngoba lengamandla kaNkuluNkulu kube insindiso kulowo nalowo okholwayo kumJuda qala nakumGreki ngokuba ukulunga kaNkuluNkulu kwambulwa kulo kuvele ekukholweni kuyise ekukholweni njengokulotshiweyo ukuthi olungileyo uza kuphila ngokukholwa bazalana sikwazi thina ukulunga kaNkuluNkulu sikubone ngokuthi kufika uJesu ukuthi hawu uNkulunkulu ngempela ulungile why sibonani ukuthi uNkulunkulu ulungile uNkulunkulu akamxoleli umuntu onalo icala wancamela ukuthi ngamane kuboyena okhokha ipenalty kufa indodana yakhe ngenxa yezono zethu lento ekuthi ukulunga kaNkulunkulu kumbuliwe evangelini kaJesu isho leyo nto hayi ukuthi sivele saxolelwa nje thina insindiso kithi imahala kodwa kuNkulunkulu ayikho mahala kukhokhiwe ukhokhe yena ngokwakho kuphila thina sithola mahala kodwa yena ukhokhile wadingeka ukuthi ashiye izulu ezemhlabeni azokufa ngenxa yamacala ethu ngoba wayengeka asixolele kungakhokhwanga isona ngoba uNkulunkulu akamxoleli onecala ngaphandle kwepenalty kufanele ukuthi ilokhunjani konke ebizwa ngokuthi justice ukulobulungiswa kufanele ukuthi ilokhunja requirement of justice zimithwe hayi ngenze example mhlawumbe sekunika abazalwane uma umuntu elokhunjani kufike ake ngenze nje example mangafika umuntu lapha kwami afika agqekeze mhlawumbe arephe nomngami ngenza nje an extreme example bazalwane mhlawumbe bulale nengane yami bese emva kwalo ashise nomuzi nama angishaye angishiya acabanga ukuthi ngifile right ngenhlanhla ngingafa esakwenza nje lokho bese yambamba ngiphoyisa ayifika enkantolo ayafika ngempela livuma icala athi cala ngiyalazi mayelivuma kanjalo inkosi enkantolo bese ithi mina ngiyinkosi enomusa ngiyakubona phela ulivumile icala futhi into yenzile yimbi bathi ngiyakuxolela hamba ngathini ngalo nkosi enkantolo abulungiswa bungu ngabhala emaphepheni ngabhala ku TikTok ngabhala ku Facebook ngihamba yonke ngithi akalunganga ufuna ubulungiswa yabona lo yini ayifuna mangithi ngifuna ubulungiswa ngifuna kwenzakaleni ngalomuntu belathole isijeziso ngithi akabo punishment ngoba unecala ngithi lo muntu lo mangathiwa noma ngathola lokhunjani i-death penalty imfanele right ngoba unecala so noNkulunkulu ayengeka vela asixolele icala lingazange the requirement of justice ngazange zimithwe yilelo ke ivangeli ukuthi thina sixolelwe ngegazi likaJesu ngokuhlushwa kaJesu yabona indaba then kwase kuvela ukulunga kaNkulunkulu ukuthi ngempela uNkulunkulu ulungile akamenzi onecala abe msolo cela ukuvala ngalena ke bazalwane ngiyayiswa ukuzingene kahle ilaphana kuma Proverbs Izakha 17 bani 15 othetha omubi nolahla olungileyo
bayisinengiso kuJehova bobabili. Ya incwadi ithi othetha omubi nolahlo olungileyo bayisiningiso kuNkulunkulu bobabili. Ukuthetha lokukhulunywa ngako la usho ukuthi ngamanye amazwi umuntu obeka umuntu ongathini othethelela umuntu omubi bese ethatha umuntu ongenacala olungile athi unecala lithi izwi laNkulunkulu labo bobabili babi. So kwenzakalani ke ngoJesu Kristu? uJesu Kristu kwathiwa watholakala enecala kodwa engalenzanga. Yeah. Kodwa wayenalo yena. Angathi mangezwakala yini? Yes. uJesu Kristu watholakala enecala kodwa engalenzanga lezi. Elobani ke icala etholakala kuye? Elethu. Yabona indaba? So uNkulunkulu into ayenza la wenza lento abayibiza ngokuthi ilokhunjani bathini ukufaka ithatha icala attributing icala labantu kubani endodaneni yakho ukuze thina kuzothiwa silungile ngomsebenzi wokulunga kaJesu. uJesu Kristu wathatha amacala ethu wayese thina sanika ukulunga ngokukholwa ngomsebenzi kaJesu Kristu. So uma sikhuluma ngevangeli sikhuluma ngaleyo nto. Ena lento ivele ezulwini kodwa abazalwane bakhona kungahambi kakhulu. Amen. Ngicela ukuma nje la. uNkulunkulu akamfuni umuntu othetha omubi futhi akamfuni umuntu olahlo olungileyo. Amen. Amdala. Asinike ubaba ukhanyile. Amen. 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 Hey, siyabonga bazalwane. Yebo. Ngale ndaba lesi ukuthi uNkulunkulu akamenzi unecala. Hayi abemsulu. Yeah, and futhi kumele ukuthi izwakale lento ukuthi isono uNkulunkulu akasixolile. Yes. Yeah, ingakho uNkulunkulu wenza iprovision yokuthi asuke nezulwini kuze uzokwazi ukudela nesono. Ngoba isono akasixolile. Bese akwazi umuntu ukuthi akhululwe esonweni ngoba isona esisasokwenza ukuthi umuntu angamboni uNkulunkulu noma angakwazi ukuya kuNkulunkulu. Ngoba ifana nanje lento le ifana nengane. Ingane yakho noma ungayithanda kangakanani. Yes. Kodwa angeke kwenzeke ukuthi ingane yakho mawuthi yangena ube emsebenzini ufica izimoshile lapha. Yeah. Bese angeke mayifica izimoshile laphana bese ufike uyayithatha uyayanga. Uzothi inzini uzothi igeze kusho ukuthi umsebenzi ukuthi igeze lengane le ukuwe. Yona ngeke ikwazi ukusigeza. Yeah, ngoba so umsebenzi ukuthi igeze lengane ikwazi ukuthi yamkeleke kumele wena mzali wenza iprovision ukuthi uthi mntatheni enzeni nimgezwe. Yes. Manje noNkulunkulu ingako naye iprovision yayi kuyo ngoba thina sasingeke sikwazi ukuthi sihlukanise nesono. Yeah. Thina ngoba sizalele kusisono saphila kusisono and isono siyahlula ingakho sasingeke sikwazi thina abantu ukuthi senzeni sihlukane nasisono. Ingakho uNkulunkulu kwaba umsebenzi wakhe kwaba noma kwaba shothi kwaba itask yakhe kubantwa yena akazange enze provision wayesithola yena enecala. Ingakho ke manje uNkulunkulu angeke sikwazi ukumthola enecala. Yithi sesinecala. Uma ngabe sireject uJesu singafuni kwamukela uJesu lokho sithi uJesu into yabelungu so sala sinecala ingakho noma sifa adlula kulomhlaba uma sifika phambi kwaNkulunkulu lize lethizwa uNkulunkulu abayibofeka abathi wena Nkosi wahlulela ngani ngokulunga. Ayisekho into uNkulunkulu esomsola ngayo. Yes. Ngenxa amacala ethu. Angeke sithi uNkulunkulu nakwa kuhlula. Angeke sithi uNkulunkulu sasithanda ukukhonza kodwa uNkulunkulu hey ngangihlulwa utshwala noma ngangihlulwa ufebe. uNkulunkulu ukulethile uyilethile isolution. Uzilethe yena. Ngoba phela masikhuluma ngoJesu abantu makhulunywa ngoJesu base kuba understand ukuthi uNkulunkulu esenyameni. uNkulunkulu ayengekeza uNkulunkulu ngoba lithi uNkulunkulu umuntu ngeke angibone ephila. Ingakho uNkulunkulu wehla uba ku level yethu. Kwakumele ehlabe ku level yethu njengabantu. Kwakumele abe senyameni ukuze akwazi ukuyodila nani nenyama. Yeah, kwakumele ukuthi abuzo lobuhlungu lobu. Kwakumele ukuthi isona ayodila naso njengoNkulunkulu. Yes. Wathi uNkulunkulu kodwa wasithobisa wehla. Injongo yakhe uNkulunkulu wayengakwazi ukuthi noma wayengakwazi uNkulunkulu ukuthi angafi. Kodwa uNkulunkulu wadela ukuthi injeni afe kodwa engafile. Yes. Injongo yakhe ukuthi ayenzani ayokhulula umuntu ekufeni. Yeah. Yilona ke ivangeli lesilithi ngoba
siphila namhlanje ensukwini la khona ivangeli liphendukezelwe kungasaziwa ukuthi yini ivangeli. Namhlanje ivangeli likaNkulunkulu abantu baliphendulile balithatha bazolenza laba ibenefit kubo. Kanti ivangeli likaNkulunkulu lethu kubenefit uNkulunkulu ekutheni lento uNkulunkulu ayifunayo yenzeke. Yini uNkulunkulu into ayifunayo ukuthi umuntu ahlukane nesono ngoba isono leso uNkulunkulu athi umuntu ahlukane naso akasixoleli. Mase uthi uNkulunkulu asixoleli isono chaza ukuthi isono uNkulunkulu akasoza asixoleli uyosiphanisha always. Ingakho sishumela ivangeli ukuthi abantu abeze kuJesu ukuze bakwazi ukuhlanisa nesono ngoba uma umuntu ezofela esonweni noma umuntu ezofa ehlele esonweni angeke amxolele uNkulunkulu. Noma sesingathanda ukuthi amxolele uNkulunkulu angene ezulwini angeke akwazi ngoba uNkulunkulu onobulungiswa. Ile into abazalwana abayishoyo zimnandi le ndaba abantu bakithi. Ingakho kukhulunyiwe la kwathiwa ivangeli leli iphutha leli abantu bathi elabelungu ngoba okokuqala masikhuluma ngomuntu uNkulunkulu mayikhuluma ngomuntu akakhulumi ngekhala. Inkinga ethina abantu sinenkinga si racist. uNkulunkulu akekho racist. Lithi zaNkulunkulu uzumbona uNkulunkulu akekho racist. Why uNkulunkulu edala izizwe zonke ngagazi linye? Why igazi lomlungu lifana nele China? Why igazi lami lifana nomunye umuntu? uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu sonke singaba noma singahluka ngokwekhala kodwa uNkulunkulu into asebenza ngayo igazi. Ngakhethi wenze izizwe zonke ngagazi linye. Wenza abantu bonke ngagazi. Kusho ukuthi bonke abantu bavela uNkulunkulu bayinto eyodwa. Bayafana uNkulunkulu. Ingakho mayehlulela abantu uyohlulela ngakulunga uyasahlulela ngokufana. Ingakho futhi uNkulunkulu uma eza ezemhlabeni wasikhethela yena ukuthi uzoza engasiphi isimo. Wayengakhetha ukuthi aze eyisimo mhlambe ngoba phela thina singabantu sifuna uNkulunkulu ukuthi abe lento esifuna ukuthi abe yiyo. Kanti uNkulunkulu liza uNkulunkulu ingake libeka kahle izwi lithi uNkulunkulu ngokuzibonela kwakhe. uNkulunkulu uyazibonela uyasikhetela uyasidecide. Asikwazi ukumdecidela thina into emele siyenzeni sikholwe yilo uNkulunkulu akulethile naloko akushoyo. Uma singafuni ukukholwa yilo uNkulunkulu akulethile naloko akushoyo. Sizothola sijeza. Ingakho sizocela sobancenxa abantu sobancenga ukuthi nanga uJesu. Ake singayivumeli lenqondo yokuthi uJesu umlungu. uJesu akasiyo umlungu, uJesu uNkulunkulu uqobo esenyameni ezosiza umuntu. Amen. Ngiyayizwa le ngithanda ngathi ngacaciseleka kumuntu siyibuye nje silethe kwi lower grade. Uma ngabe kuthiwa uNkulunkulu isono akasithetheleli. Isono angasithetheleli. But isona sithethelelayo. Isoni ke manje. But kanti kunesoni nesono. Mhlawumbe fongene babu uNtanda. Ngoba yimo lethele conference. Angifuni kube nomuntu ozosala nje ngaphandle. Inkinga ngesono. Isono siphila kumuntu. Esihogweni akuyiswa isono, kuyiswa isoni. Akangasala umuntu mangithi uNkulunkulu akasixoleli isono. Ngikhuluma ngomuntu noma ngikhuluma ngesenzo umuntu engahlanganile noJesu. Ngithini mangisho njalo? Sesiyaxolelwa phela isono. Angingako siveza indaba kaJesu. uNkulunkulu siyasixolela isono noma isoni. Isoni. Kanjani? Uletha uJesu ukuthi izono zabantu zizothathwa zifakwe kuJesu. Bese uJesu aphanishwe njengalokhu uJesu Kristu ahlushwa washaya waze wafa. Wafa uJesu hayi ngenxa yezono zakhe azange benasono. Kodwa ngenxa yezono zethu. Bese ethi uNkulunkulu ke kusukela manje owonayo senizomxolela. Right? Provided uzokholwa kuJesu njengenkosi nomsindisi. Uyayizwa indaba? Kahle kakhulu. Uba bukhanya uyibeke kamnandi uma ethi uNkulunkulu akasixoleli isono. But uma ufuna ukuthi uNkulunkulu akuxolele fanele ukuthi uze kuJesu. Nakho. Uxolo lokuxolela kwezoni nesono umuntu ukuthi kuthiwa uyahlukaniswa nezono. Kufanele ukuthi uze wenze njani? Uze kuJesu. Ngakho lana sikhuluma ivangeli. Ivangeli liyini? Ukuthi uJesu Kristu wehla njengendodana kaNkulunkulu ezoba umsindisi wabantu ezonweni zabo. Nansi phela indaba lapha kuMedu 1. Lithi uzozala indodana. Uyethi igama lokuthi uJesu. Iyona ezonjani? Ezosindisa abantu ezonweni zabo. So inkinga phakathi komuntu noNkulunkulu kwakuyizikini isono. Manje inkinga ngesono ukuthi umvuzo wesono yini ukufa. So uJesu Kristu ufike emhlabeni
abantu benezono lithi izwi kaNkulunkulu bonke bonile basilele inkazimulo kaNkulunkulu. Yebo. So ufika kuleyo ndawo enjalo uJesu Kristu ezothatha izono zabantu ayikhweze kuye Yes. ukuze abantu uNkulunkulu azokhona ukubaxolela ezonweni zabo. Oh yes. Kodwa umuntu ofe engamukelanga uJesu loyo muntu akakwazi ukuxolelwa ngoba uxolo lesono uNkulunkulu akanalo. Bathi kuJesu lukhona. Hayi ke. Ivangeli lelo ke. Anganoma sengazwakala into. Sivele wayicacisa. Yabona. Kodwa yena uNkulunkulu ngeke uthi ufika uNkulunkulu ezulwini bese uthi uNkosi ngicela ungixolele. Into efuna uNkulunkulu ufuna wazana noJesu ngoba uxolo lesono lilapha kutheni kwahlupheka yena esemzimbeni. But yena ngokwakhe akasixoleli isono. Ingakho kwadingeka ukuthi yena afe khona azokwazi ukuthi athi wena ulungile nami ngilungile ngenxa ukuthi ngikholwa kuJesu ngenxa yomsebenzi wakhe awenzile kuJesu. Hayi. Kodwa uma ungenayo uJesu kodwa akasixoleli uNkulunkulu isono. Izwakele. Yilelo ke ivangeli. Hayi izwakele. Amen. Number 1 izwakele. Okay. Siyabonga abazalwane. Yebo mdala. Babushabanga. Ngaqhubeka. Yebo qhubeka yebo. Ngiyabonga abazalwane ngibonga uJesu. Isihloko sethu sivulelekile bazalwane. Sithi liyini ivangeli livelaphi? Yes. Ubaba uKhumalo ke uzohamba nobaba Shabanga, uzohamba nobaba uKhanyile. Banomsebenzi wabo bobabili. Ngingene special nje sami inkosi enginikeze sona ukuthi ngizosicacisa namhlanje. Okay. Liyini ivangeli liphumaphi? Yes. Ubaba uKhumalo ucacisa ukuthi liyini ivangeli. Yes. Mina ngizocacisa ukuthi liphumaphi. Okay. Libuyaphi. So abazalwane ningaphatheki kabi ke abantu bazothola izinto ezimpilo namhlanje ngesikhathi esisodwa. Yes. Hallelujah. Amen bazalwane. Yes. Ngicela babukhanyile kodwa babushabanga ungiqalisela ungangivumele. Ngiqale ngokubheda. Qala. Okay. Ngifisa ukusho kuba bonke abantu ababukela lezi inhlelo zakho noma wonke ama podcast anami. Oh yes. Angizalwanga ngisindisiwe mina. Mina nje inqobo yami umgulukudu mina. Yeah. Nje ukhuluma nje ngami awushaya eceleni mongibiza umgulukudu ngibiza ngento efana nami. Yes. Imina loyo. Yes. Uma mhlambe kukhona into engakwenza yona ngiyathanda ukuxolisa ngumgulukudu umthetho wami. Kodwa akekho umuntu engimkhuthuze sengikholwa. Awuzwa. Uma unedeal phakathi kwami you are free ukuyibeka public yazwa abantu. Yes. Okwesibili unelungelo lokungiconsulta mina. Uxhumane nami sixoxe mayidinga uxoxo kodwa anginayo imfihlo. Oh yes. Nginayo imfihlo noma uthola umunye umzalwane wakithi ungamtshela mangikukhubile ukuthi ngiyacela ngoba uyasondelana naye umtshela ukuthi akangisize uyangilimaza ngento ayenzile. Yes. Noma imuphi kulabo abahleli la nabangaveli la we are free. Abafowethu bayongikhuza futhi ngiyophenduka. Yes. Okwesibili ngicela ukusho angiwaphendula ama comment mina. Angiwaphenduli. Yes. Umuntu ophendula ama comment ubaba uKhumalo. Abantu abafuna ukomenta abaqondane nobaba uMali uzobaphendula hayi mina. Mina mangivuka embedeni ethi uNkulunkulu angiyokhuluma angikwazi nami ukuyiphendula le nto bangazi bengithini. Problem yami leyo. Ngicela ngingazi ukuthi kade ngithini. Manje masuthi angiphendule wakwayiphendula into ongayazi ukuthi kade uthini. Uzobanjwa amalimi. So ngizogcina ngingazi ukuthi kade ngithini. Ngisho lento uNkulunkulu athi angisho kubantu phelele lapho. So ama comment angiwathathi angiwadingi. Ngicina ngabantwana bakaNkulunkulu abasuke becela inamba zami nabafuna uxoxa nami ngapha ukuthi nayi number si WhatsApp esixoxe senze njalo. Ngifree for ungithuka mina. Ngikhululekile inhlamba angivali ifoni mangithuka. Ngiyayilalela ngizenelise ukuthi inhlobo nenhlamba ongiphe yona. Ngibusiseke ngibuza ukuthi usuqedile yini. Usuqedile ngiyivala ifoni yami. Anginayo inkinga. Umuntu uzongibamba. Nginayi address yala ngihlala khona ifihliwe. Angifuni ulimaza abantu abangenzela lutho. Kufuneka nje uqonde ngqo kimi. Ngikunika iaddress, ngikunika ifone number yami, ngikunika indawo engihlala kuzo ukuthi mangekho la uzongithola la. Angidingi ngena abanye abantu. Ngoba yonke into engiyikhulumayo
ngiready ukufa ngayo. Angisabi umuntu nje ngayo. Angisaba ama faith mission, angisaba ama assembly, angisaba ama full gospel, angisaba ama African, angisaba umzimba, angisabi Church of Christ, angibasabi laba abantu abayibiza ngebandla, angisaba ama watchtower, usikhoko kasika angibasabi nabo, angisabi 12 apostoli, akekho ngumsaba kulento engikhulumayo, ngifree ngayo. Ngenzela ukuthi mangiqala ngithula lo daba baza abantu ukuthi akekho umuntu engifuna bomngani wami. Ngizocacisa nje indaba uNkulunkulu athi angiyicacisela abantu angihlanganisele utho namuntu. Hayi ngiyakuzwa. That's why mina ngizongena edabeni lithi livelaphi ibandla. Okay. Yes. Mina ngumZulu ngokuzalwa. Yes. Ngizalwa intombazane ewumswati. Oh, yes. Abantu bakwaNtanda bangamaswati. Umama wami akashadile yizalela ekhaya. Kusho nje mawukhuluma ngami ukhuluma ngengane yesihlahla. Angiyena umuntu ovunyelekile ebandleni kaNkulunkulu kodwa ngoba sekwafika uJesu sengiyangena. Uma ungakusho nje ngokwezulu mina ngengane edikazi. Oh yes. Yeah, ngesizulu nje sakithi ngingane edikazi angiyena ingane kaNkosikazi kaBaba. That is why nguNtanda. Ngoba ngizalwa insizwa yakwaNdlovu eyahluleka ukuganwa intombi yakwaNtanda. Ngakhuliswa ke intombi yakwaNtanda ngakhula ngingokwaNtanda. Abantu bakwaNdlovu mangihlangana nabo bayakwazi ukuthi la emthanjeni yami gijima igazi labo. Ugatsheni. Yebo. Kodwa angikwazi ukubizwa ngalokho ngoba ngumZulu mina. Yeah. Angikhuluma ngamasiko, ngikhuluma ngesintu. Ingane ezalele ekhaya yomalume. So ke mina ngigane yomalume ingakho ke nguNtanda. Futhi angihlanye mina ekhanda. Into nje ngisuke ngikhuluma kahle ngiyayazi. Mina isingisi ngiyasikhuluma mina. Angisho insanga isingisi letholakala eMajaldini. Mina ngikhuluma isingisi mina. 2 ngiyayikhuluma iAfrikaans. Ngiyasikhuluma isiShangane. Ngiyasikhuluma isiVenda. Ngiyasikhuluma isiSuthu. So ngisho ukuthi akekho umuntu enginenkinga yokumchazela into engichaza ukuthi angibhemanga ngensango. Ngiyangazi ngiyazathi ngikhuluma ngani mangisuke ngikhuluma. Yes. Ibandla la eSouth Africa livela kwaZulu Natal. La eSouth Africa. La sunguleka khona ibandla la sunguleka kwaZulu Natal. Ngikhuluma ngamasonto mina ngikhuluma ngebandla. Okay. Hayi ukusonta. Ukusonta kwafika nama missionary. Yes, ezosontisa la eSouth Africa. Asontisa ke ngayo yonke indlela efuna ukusontisa ngayo kwasontwa kwayilododo ogcwele emhlabeni ekuthiwa yisonto. Yeah, ngihlanganisela utho nesonto ngoba isonto isitha sevangeli. Kodwa ngizochaza ibandla ukuthi lifike kanjani eSouth Africa. Alifikanga nabelungu, lafika noJesu. Yes. Wafika walembula kubaba uNgidi, walembula kubaba uChiliza, walembula kubaba uDuma, walembula kubaba uBhengu. Abantu bokuqala engiqinisekile ngabo ukuthi uNkulunkulu noma bangavela abanye kodwa bilabo abawu4 alembula kwaZulu Natal. Yes. Wayingisho njalo bakhona abafikile ngaphambili kwabo ababevela ngaphandle belethwa uNkulunkulu bezokwambula ivangeli hayi isonto. Yes. Lento yasiyembuleka ke ivangeli kubo. Yes. uJesu ke wasechaza ukuthi kuzosetshenzwa kanjani ukwembulwa kwevangeli ebantwini. Hayi isonto. Okay. Yes. Ibandla lase-African Gospel alikaze libe nalo igama. Lo nje osuke ethi ibandla lase-African Gospel linegama elibhedela. Labheda loyo. Angimazi ukuthi ubuyaphi. Ibandla lase-Gospel alikaze libe negama. African. Ubaba uChiliza wayengafundanga. Umsunguli webandla lase-African. Mina uNkulunkulu maye ngibiza wangitshela wathi unginika ugcobo lika baba uNgidi, uyonginika ugcobo lika baba uDuma, uyonginika ugcobo lika baba uBhengu, lika baba uChiliza. That is why ngayenza research ukuthi why uNkulunkulu ekhuluma ngalabo bantu. Okay. Ubaba uChiliza wangazange esikoleni. Wayeshumayela lento uNkulunkulu ayembula kuye. Okay. Wembula ivangeli kuyena. Wayethi mayeme etradini ehlabelela babezizela abantu kuyena. Wayengababamba abantu. Wayengabakiripha abantu. Wayengabadudula abantu abaphushe noma abagcoba amafutha. Wayehlabelela ivangeli, eshumayela ivangeli, ephila ivangeli lisiza abantu.
abelungu labe kuthiwa ama missionary uma Shabang lento okufuna ngisho ngesilungu ngifreeze ngisinginaso yoyisho la ngesilungu ukuthi abelungu abangama missionary bafika kubakuchiliza iquestion yabo yayithi siyabazi thina abantu abangama missionary abalethe ivangeli la alinje leli ivangeli siyaqala ukulibona kusho ama missionary behlangene no government kufanele ukuthi kuboshwe bakuchiliza kwathiwa likaze libe khona nje siyaqala kwaphendula ama missionary atshela ugovernment ukuthi no, this is an African gospel. It never came from somewhere. God has manifested himself here in Africa, a part of Africa, a KZN in South Africa. Wow. All right. That is where uNkulunkulu aqala khona ukuyiveza athi ama missionary leli ivangeli elama Africa alifikanga nabelungu liphuma phesheya lisunguleke la ngoba uNkulunkulu uzembule la eSouth Africa. So leli gama lithi African gospel lathathwa yilo muntu owabhala iconstitution yase African gospel esungulela phezulu kwalento esho ama missionary ukuthi leli ivangeli alibuyi phesheya elama Africa. That is why mina njengoba ngishumayela ivangeli ngishumayela into yaphuma eAmerica mina. Lo uNkulunkulu engimshumayela wayiveza la eSouth Africa. Ubaba uchiliza. Okwesibili ubaba uDuma. Ubaba uDuma he is a former member of Baptist Church. Bonke abayile esikoleni abayenzile homiletics, abantu abayenzile church management, abayenzile church history bazohamba bayokutshela bayobheka eBible school. Ungowala eSouth Africa. Wayesebenza emajaldini engamazi uthisha. Lo yababa. Wa discover umlungu ayemsebenzela wayesindisile umbaptist. Ukuthi le ndoda lebizwa uNkulunkulu. Ubaba uDuma engakazazi nanaye ukuthi ubiziwe. Kodwa lo mlungu wayesembonile ukuthi unobizo. Esebenza ingadi kwakhe. Wakhonza ebandleni laseBaptist. Kohle ukutshela namabaptist kamba ngasabi nawo futhi. Ekhonza ebandleni laseBaptist eyimember yakhona. Waqala ukuba umfundisi waseBaptist. That was the first black person to become a pastor of white people la eSouth Africa. Uyena oqala oba umfundisi omnyama waphatha belungu la eSouth Africa namandiya. Ibandla eliseDurban Central laliphethe ubaba uDuma. Yes, lo umsunguli wase Full Gospel. Uyena wayeliphethe eBaptist. Wakhonzisa khona babanga indaba kaMoya Ingcwele. Ukuthi ubaba uDuma usetshenziswa umoya ongcwele. Ama-Baptist they don't believe ukuthi umoya ongcwele operate ngale ndlela aye operate ngayo kubaba uDuma because ubaba uDuma wayevusa abantu abafile. Baba uDuma ekhulekela ishosha. Kunomncwabo nje baba uDuma ahamba kuona kushona intombazane wayekhulekela yavuka kwagqitshwa ithuna. Then ama-Baptist aba against that. That is why ngithi angiwasabi mayethanda ngahamba enkantolo le ngiyisho naphambi kwenkantolo ukuthi it is written in black and white the history and the genealogy kababa uDuma. So kwadingeka ukuthi ubaba uDuma aphume eBaptist because uyisitha sama-Baptist ngemfundiso ayinikezwe umoya ingcwele. Why uthathele lizwe John 14 like khona uJesu enikubiza kuleli igama konke kuyokwenzeka. Kwenzeka lokho. Kwase kuthi ubaba uDuma kazanga lakhe isonto lase Full Gospel. Kazanga lakhe. The same applies to him what did happen to kubaba uchiliza wase gospel. Kwabuya ama missionary. A complainer ngokufanayo futhi ukuthi even this man it does the same thing. Le nto ayikhulumayo asikaze siyibone iphethwe ama missionary because abasunguli bebandla laseBaptist ama missionary. But kodwa eyalo umbaptist kodwa inkinga. Ubaba uDuma uthe uma ephuma eshumayela ivangeli kwasha abantu but this is a full gospel. But ivangeli eligcwele leli because lama-Baptist liwuhafu alinawo umoya. Abantu abasha kakaza asho ubaba uDuma ukuthi wakhe isonto lase Full Gospel. Then masebesho leyo nto leyo kwadingeka makubhalwe kukhandwa ibandla kuba ugovernment wayephoqa ukuthi amabandla waregister. Uma kuzoregister ibandla lase Full Gospel kwaba ihlakanipho ezabhalela ubaba uDuma ukuthi this is Full Gospel because ivangeli eligcwele akusile igama lesonto.
uthi full gospel akulona igama lesonto ivangeli eligcwele ivangeli eligcwele nomoya ongcwele ngoba elase Baptist alinawo umoya namanje ngiyawatshela ama Baptist namanje ngiwabuza alinamoya ivangeli labo umphuphe namanje lo mphuphe alinawo umoya ongcwele mina ngiyiliboshumayela eBaptist kwakhalisa iradio ngikhona kudlala isikhebereshe lapha sihlabelela ngayizwa lento uthi ayinamoya umfundisi wakho wayelengisa isiphambano la esikhulu seketanga la ngizoshumayela khona mina kwathi uthi angikwazi ushumayela ngomoya ngoba laba bantu abayivumi lento beyizamena abambiza uDr wangibiza mina ngibizela emzini wakhe ezongikhuza ukuthi into lesho umoya ngene ngingayisho edolobheni lami eMnambithi ngiyamazi Dr wangibiza mina wazongikhuza ngizokwenza imvuselelo wathi uma sizobuye sikhale sihayize sibiza umoya ongcwele sithi wathi no ngiteke egroundini lebandla laba kuvumele lokho uma ngizoshumayela nje ngimile ngithule nje kahle ngichaza kahle kulungile uzongivumela kwase ukuthi angikaze ngikhale mina ngiyazalwa mina evangelini ngikaze ngikhale nami ngizwa ngabantu bathi ngiyakhala noma ngikaze ngizwa abazane ukuthi bayakhala ngiyababona sebekhala ngikaze ngibuze bakhalelana so mawuthi ngizokhalelana angazi ngizobe ngikhalela ani so ngikwazi ukuvuma ngoba ngazi noma ngizokhala noma ngengikhali then kwadinga mina ngithatha decision ukuthi I cannot preach a Baptist because ibandla lingenamoya namanje ngiyakusho alinamoya mina ama Baptist ngiyabashumayeza la ngihlangana khona awanamoya adinga ukusindiswa athola umoya ongcwele abhabhadiswe ngomoya ongcwele umsebenzi wabapostoli lowo I'm one of them abapostoli mina ukuthi angiyibizi ngorubbish mina kubantu ngithi ngompostoli but ngomunye mina abapostoli uma ufuna sixoxe indaba ukuthi abapostoli abantu abanjani soyixoxa ngelindanga hayi amagundane lawo hamba ebiza ngabapostoli umpostoli isipho inkonzo umuntu akhonza ngayo uma umpostoli kunezinto efanele zenzeke kuwe zabapostoli hayi ukuhamba uyibiza ngompostoli uyibiza ngento ongasiyona leso ixoxa ngelindanga but ngikule ndaba yokuthi livela phi ibandla leli thina sikulo aliphume eAmerica sulwe la uJesu wezindoda esithathu kwakuthiwa baba uBhengu wase Assemblies of God kaze nje azalethe ibandla lase Assembly ukuthi Assembly qobo kazalethe lele bandla belivela likhona iAssemblies of God yes liphuma phesheya la libuya khona but ubaba ungithi ubaba uBhengu zange ulanda phesheya uliqalela leli bandla ekuthiwa Assemblies of God ibandla lase Assemblies of God back to God umthethwalo because the first revival uNkulunkulu ayibeke enhlizweni nasemphefumulweni kababa uBhengu wathi Africa back to God that is why ibizwa nge back to God ngisho umhlabeleli lo wasebawuntshontsha bawezowabo ukuba ama reality ayaqiniseka ukuthi ayakunikazi the song ethi Africa back to God ekababa ungithi original umuntu wasungulwe ngoma ilolo ngoba yahlathelelwa uye njalo ngo12 ethi Africa back to God bese kuvula lelizwe lithi kuqala kukho konke akukhulekela amakhosi neziphatha imandla leyo nkonzo yafika nobaba uBhengu noma ubani omnye wenzayo ayikopa yafika nobaba uBhengu uNkulunkulu ayibeka kuyena yaqala ki back to God yazala labantu ekuthiwa iAssemblies of God ngoba babengeke bashiwe esigangeni abazalwane Assemblies of God kusho ukuthi kulabo abangayanga esikoleni inhlangano kaNkulunkulu akusho isonto akulona isonto ingakho ngawasaba ama assembly mayeseshumayela umbhedo ukuthi awasimusa ushumayela umbhedo lana leli vangeli lafelwa indoda yalishumayela lelivangeli uJesu yaqhuma abantu ababenamakhaya elikhulu namadlozi bayeka impilo zabo bazoshumayela lelivangeli bangasishumayela umbhedo thina lento abayifundisa abafazi ukuhamba ngamakhanda bathwala inwele zamandiya nezabantu abafa asihlanganisele utho thina naleyo nto thina siyamazi umuntu oshumayela lelivangeli washumayela ivangeli ilona ngoba lo umhlangano kaNkulunkulu ingakho singadideki last born waba labefundisi baba ungithi Richard ngithi from Apostolic Faith Mission uyena omncane ngabo bonke uNkulunkulu ayimgcobile lo baba uphuma eSweet ibandla lakhe akayena ilunga lase Faith Mission uphuma eSweet iSweet elinye linamadimoni angamkhonela umoya ongcwele into yakhipha ubaba ungithi eSweet ukuthi indlela uNkulunkulu ayemsebenzisa ngayo babephikisana nayo betha kusumoya kaNkulunkulu wathandaza kuNkulunkulu wamkhombe Faith Mission iKZN
njengoba idume kakhulu ngokuthi ufounder yakho ubaba uNgidi, it's because uNkulunkulu wamsebenzisa kakhulu ngenkonzo yehealing kanye nokuestablish amabandla. Oh yes. Ubaba uNgidi uze wayethunena yazi abizwe ngompostoli, but benesipho sobupostoli. Yes. Ubaba uBhengu uze wayethunena kazi abizwe ngompostoli, kodwa benesipho sobupostoli. Ubaba uChilisi bompostoli akakazi abizwe ngompostoli, kodwa ingulube ibizwa ngabapostoli. Hey. So uma kukhulunywa ngebandla abantu abayeke ukusangana bakhuluma into ecacile. Lento esishumayela asibhemelanga insanga. Siyayazi lento esishumayela ukuthi yini le. Ingakho umuntu engesimncengela ivangeli. Uma exabene naleli ivangeli akasitshela ukuthi uxabene nevangeli. Siphume kuyena. Once. Ubaba uNgidi uNkulunkulu wamthumela eFaith Mission bam-ordaina because church got administration and everything. Umsangano lento ukuthi ibandla nayo administration. Umsangano lento ukuthi ibandla nabo abefundisi. Nikhuluma lento lamahlongandlebe lawo ahambe ebiza ngebandla. Mahlongandlebe lawo. Mahlongandlebe. Ayikho lento abantu abathi bamzimba abanalo iba abanawo umfundisi abanawo ubani. Bayashumayela nje bamisa amatende. Ngoba laba usememe ematendeni abafundisi. Pho kanjani bangaba befundisi futhi bangabe nabefundisi baphinde bamisa amatende. Ngoba laba soke mina beshumayela ebandleni. Makhonzo abafundisi. Pho manje indaba abaphiki ukuthi bakhona befundisi. Thina into yabaveza indaba nabahlangana sikhulu indaba yabo. Into yabo yince ukuthi abasibulala babefuna ukusibulala finish. Ngeke siye kuyisho. Iqiniso lizokhulunywa. Then ubaba uNgidi waqala kwa Serve Faith Mission ngoba yayikhona administration esulwa nguyena. Wayifica ikhona administration eFaith Mission yam-ordaina njengomfundisi wasebenza. Waseyamsebenzisa kuNkulunkulu ngendlela afuna ngayo. Yena ubaba uNgidi. Yes. That is why ke aduma ngoba uNkulunkulu wayemsebenzisa. Cela uchaza ibandla laseFaith Mission abalazi abantu. Igama lithi Apostolic Faith Mission. Lisho ukuthi inkonzo yabapostoli besemsebenzini. Abapostoli mission umsebenzi abalokuwo wabapostoli. Akulona igama lesonto. Nomuntu okwambuleka lombono kuyena umhlophe ngebala. Owavelela lo mbono ukuthi kudingeka umbono wabapostoli owabekwa uJesu uhamba izwe lonke. That is why kwaba uCape to Cairo imvuselelo. Uma ungahamba uyobheka ama-video kababa uRenard Bonke uzomthola ubaba uNgidi, uzomthola ubaba uBhengu, because kwaku-Cape to Cairo imvuselelo. Yayingenayo umuntu omhlophe nomuntu omnyama nendiya. Uzobona ngabazalwane bamaNdiya, uzobona ngabafowethu baseGhana abasebenza kulezo mvuselelo, kunabazalwane base-America, kunabazalwane base-German, because bongelona isonto. It was Cape to Cairo revival. That is why nabazalwane bebehlangana besebenza ngoba abakaze babe namagama amasonto. Lento esikhuluma ngayo ama-administration wodwa angaye ezulwini asebenza to government in this world, to govern the church, because ngesibe nebandla elingalawulwa eligcwele amahlongandlebe. Mina ngibuya kuwo lamahlongandlebe ekuthiwa ama-Church of Christ. Mina ngibuya kuwo nalokuthiwa umzimba acishe ngibulala ngikhatha noNkulunkulu ngagcina nomsebenzi la uNkulunkulu ngawabuyisela imoto yawo. Mina bengidrayiva imoto yawo Almeria abayinikwa yona engithenga ukuthi ngiphambane nevangeli. Angithengele nemali, angithengele nento zawo. Ekugcineni kwathola ukuthi kufa mina kulento uNkulunkulu. Nambuzo umuntu obangibizwa uNkulunkulu uthe wangitshela wathi hayi uNkulunkulu mesho kanjalo usho ukuthi ibala kithi. Angihluphekanga kanje. Angizange ngihlupheka kanje, ngihluphekiswa yilabo bangahlupheka kakhulu. Bengihluphekisa bethi ngingakhipha kweshumi ngiyenze ini nami ngabakholwa bathi abantwana baNkulunkulu ngihluphekile ngamahlongandlebe. Hluphekile. Uma ethanda ukungibulala ngangibulala. Mahlongandlebe lawo. Awahamba ngibulala mayithanda. Lento engisho ngiyihoxisa. Noma bangibeka phambi kwenkantolo amahlongandlebe. Ngiyihoxisa. Wasebenza kuba uNgidi uNkulunkulu emsebenzisa ibandla laseFaith Mission. That is the last born yabaprofeti uNkulunkulu afounda ngabo after laba babefike before bona. Angeke ngichaze into engayazi mina. Ufuna ukukhuluma into engayazi ngoba umuntu ongasindisiwe umuzwa ngokweyisa mayekhuluma.
mina like ku WhatsApp wami nana ku YouTube na ku TikTok mina ngathi ngiyafunda ama comment ngiyafunda inkinga ngiyaphendula ngeke ngizwe umuntu osindisiwe la ekhuluma urabish ukuthi lo muntu usindisiwe kodwa ngoba umntwana kaNkulunkulu mayekhuluma nomunye umntwana kaNkulunkulu noma ngabe wrong unendlela yokumbuyisa that is where ngibone khona ukuthi ngeke ngikhulume lento yala kuthiwa ama Church of Christ mina ngeke ngikhulume lento ekuthiwa labantu ekuthiwa nje ayibandla lika Kristu ngikhuluma mina ngoba ama denominations lawo alikho ibandla lesigejana nabantu abawu 85 nikho ibandla li-universal ibandla li-universal and ibandla is governed by the servants of God that is why the apostle they appointed some people ebandleni ngoba banegunya lokugavana ibandla likaNkulunkulu bagunyazwa izenzo 20 verse 28 ethi look after my flock after yourself and the church that the Holy Spirit has ordained you to oversee my church babekwe uNkulunkulu abantu abashumayelayo lothu abekho abantu abashumayela abamiswa uNkulunkulu abazinceku nabefundisi uyayibhedela loyo kula embhalweni lento esikhuluma ngayo we are governed by the word of God so umuntu against izwi likaNkulunkulu ayikho into esikhuluma nalowo muntu loyo ngithi angicacise lento ngoba isidalela ichaos la debate nabantu engadinga debate nabo ngoba ngabe benza lento yabengenamoya bayiqhubha ihamba ingenamoya injalo basiyeke phansi asikaze sixabane namuntu thina sikhuluma lokho kusezweni la phela nje onenkinga nezwi uFreeman awahamba uthenga isibhamu enza into ezomenzela kubelula hamba uthenga inkabi akho umuntu ozombambezela ku free ukwenza leyo nto leyo ngeke sivule necala mebulalo somncwaba umzalwane wethu somncwaba yithi somncwabeni nami abafowethu bakhona bongcwaba kunankinga ngeke ngishintshe lento le ngeke ngishintshe ngeke thina sisukumele umfazi ongathola ekhanda sitshela ukuthi uyaprofeta kusho uNkulunkulu sephakathi kwethu khuluma urabish ngoba iBhayibheli ayikho umfazi ongaprofeta ebandleni engambozile namadoda engikhuluma azalale emile ezwini ngeke thina siphele igerelo kuye eBhayibheli sikufundisela urabish la ebandleni ehamba labafazi ababungezela abahamba ngamaphenti la lezinto ezifaka amabhloko kuthiwa amakhosikazi abefundisi ngeke ngivume mina ngivuma lamadoda asishiyela leli vangela siya nenselelo yokuphila impilo engcwele sinenselelo thina yokuphila impilo engcwele hayi impilo amavezandlebe la ahamba eqala ama ministry angafuna ukugavana umuntu afuna ukulala nezingane zabantu inkosi yami ngoba akekho umuntu ongashiya ikhaya ayoyiqalela ikhaya lingabikwanga yini namenza aqala ikhaya elisha ngoba ikhona lento afuna ukuyenza ibalekela la ekhaya ikhona lento ngoba umuntu odla ikhuluma yohlala esikhotheni ikhona lento asuke efuna ukuyenza funa ukudla kahle esikhotheni engabuzwa umuntu kodwa manje la ekhaya uyazi ukuthi ngeke akwazi ukuyibhema ngoba uzoshawa so nje ilo nto engifuna ichaza abashabangu ukuthi sibuya phi siyibandla likaNkulunkulu ngikhulumela eSouth Africa baba angikhulumela universal ngikhulumela eSouth Africa lele lapho uyaphesha ivangeli angijoyinanga mina because mina wangisiza uNkulunkulu ukuthi ngesikoleni wayenzela lento mbhedo yalabantu abaphumile abahamba ofunda eBhayibheli umsangano kuze ngizokwazi ukubona ukuthi lento i-wrong ubhala incwadi ngobizo lwami mina izophuma ngobizo lwami hayi lomunye umuntu because sengiyazi ukuthi uNkulunkulu mayebiza umuntu embizele ensimini uyahlupheka strong hayi ukudlala ababobuza kimi bonke labafaka icatha ecijile nothayi bahambe bebheka phezulu la befaka amathayi ngabe bashumayela emakhaya labantu yiko behambe bekhuthuza abantu emadolobheni ngoba banalo ubizo umuntu obiziwe ngishefika kwamuntu ukuphuzwa amanzi nephalisho uyakudla bahlumeza abantu umuntu obizwe uNkulunkulu makhiwe imbuye engadini izodlwa nepapa uyayidla umuntu oshumayela uyahamba ngesikhathi lesodwa engakhuthuzanga umuntu I learned from Babu Bhemu ukuthi uma ufuna isheti lathandazela usheti awukhuthuza abantu lezo zinto evela uNkulunkulu I learned that ngiyakwazi ukulahlekelwa umsebenzi ngiyakwazi ukulahlekelwa ibusiness mina one of abantu abakwazi ukukhiqiza iyogurt but angikaze ngikwazi ukuyidayisa ngenxa yobizo bengivuka ibhadla ngibone kwabantu imali yokuthi ngenze business ngasebenzi ngoba uNkulunkulu engibizele kulena that is why angitshela ukuthi unginika ugcobo lo Baba uBhengu lo Baba ungithi ngoba uyangethemba uNkulunkulu that is why nginandaba namuntu okhulekile ukuzala ngihlala khona lezi azokwenza noma yini ngoba ngiqedile ngithatha iretirement ngezulwini ngohlala amen hayi so she address ongena ngoshabana awuyikhulekile address yami ungaqhubeka nyakwazi konke akushilo ubaba uNtanda is not that u arrogant phela uyaqondisa iqiniso akukho thina esingakwenza iqiniso nje futhi lohlala liqiniso mina ngithi le channel akusiyona eyami
ya kuyakubeka ngazathi hayi iyaqala ushapa cha kusiye yami inomnikazi Iyasebenza. uma umnikazi ethatha indawo yakhe ayikomne engizokwenza ngaqhubeka babukhuma Siyabonga kahle bekumele ubamntanda beyedwa kule topic kodwa ke uNkulunkulu usebenza kanje sifaka nathi sikhona ngiyathanda ke ukuthi ngikhona ngoba sengidume kabi lapha kulo kunjani ku TikTok ukuthi ngathi ngikhuluma ngiqinise namhlanje ngizosithola nami isisekelo kahle makuthiwa uthi ngibona nale message engenile before siqale ngoba ifike yavuselela cha okukhulunywe impela kuyiqiniso konke futhi kufanele ivangeli likhulunywe kanje kakhulukazi kulesikhathi samanje ngoba sisesikhathini lapho khona kususwe abantwana bakaNkulunkulu abantu abakhonjwe uNkulunkulu ukuba bazohola umhlambi kwase kubekwa labafundisi imbumbulu there is why amadimoni ecanasa kangaka besinenkinga zololoko khona la kuma media emilo kunjani kuma social media kuvela inyanga zisho zithi ziyathwalisa uma ufuna ukuba nemali ukuthwala ichilo lechile besazi kahle ukuthi lokhu kuthakatha ngoba kufanele kuchitheke igazi kwenziwa izinto ezisinengiso ukuze umuntu angathini akuthwaleke bekucanasa amadimoni babekubonke labafundisi babekuphi so engisho ukuthi konke okukhunyiwe la kunjalo futhi fanele kukhunye ngendlela enjalo bara engiqhubeke kuyo leyo ukuthi ibandla libuya ngiya universally ke manje sengiyasuka eSouth Africa ngoba ibandla ligcwele umhlaba wonke ngichaze li universal kodwa iadministration laba abadidekile abathi ukusonda noma amasonto ama denomination mina ngiyana lento ama denomination uyabuyapi ivela ngoba kwabona bayi denomination bakhipha abantu ukuthi bangasonti bakhipha abantu ekukholweni ekusindisweni babafaka ekusontweni bazobasontisa nayo indaba bahlilo koshumeza abantu lapha epotini yezo bathi balandelwe abazalwane shothi ungashunyayezwa umuyela ujenje inkosi nomsindisi uma ungakathathi lento yabo engamvezi nje uJesu kodwa iveza yona ebizwa ukuthi afuna ukushumayela kuthiwa ibandla then awukapheleli asibizwa ngalelo bizo sibizelwe ukuzophakamisa uJesu njengenkosi nomsindisi yena yedwa njengoba siqala sachaza ivangeli ukuthi liyini ivangeli ivangeli ukuthi kwehla uNkulunkulu ezulwini ezemhlabeni wazofela abantu ukuze abantu bazokhona ubathethelele ezonweni zabo yes amen so ake sifundeke lapha encwadini kaLuke 2 ithi kwakukhona belusi kulelozwe ababehlezi endle belinda umhlambi wabo ebusuku noma belinda umhlambi wabo ebusuku u9 besethi ingelosi yenkosi yema phambi kwabo inkazimulo yenkosi yabakhanyisa nxa zonke besaba ngokwesaba okukhulu ingelosi yathi kubo ningesabi ngokuba bhekani nginibikela izindaba ezinhle zokuthokoza okukhulu okuzakuba kubantu bonke ngicela ukuma nje kancane lana sithola it's a historical background yes right abelusi bayalusela amen lithi izwa uNkulunkulu kuvela ingelosi yes amen ivela kuba belusi ingelosi idalwa hayi zase-America ingelosi idalwa hayi zase lokhunjene eEurope akuseza ase-Asia akuseza ase-Africa so uma sikhuluma ngevangeli sikhuluma ngendaba yasezulwini ngoba naku kubonakala ingelosi idalwa zasezulwini so ivangeli alibuye west awuzwa ke libuye ezulwini ngoba sibona sekutholakala nedalwa zasezulwini kule ndawo ungaya kaShembe ukuze kukhulunywe ngengelosi ngoba into yomuntu kodwa kuleka Jesu kuvela idalwa zasezulwini ekhaya right kuze kunamazwi arekhodiwe la ku10 lithi ingelosi yathi kubo ningesabi ngokuba bhekani nginibikela ini izindaba ezinhle zokuthokoza okukhulu okuzakuba kubantu bonke asithi uqhubeka isizwe ukuthi bonke kumalo ungaqhaqhiselela leyo yebo kunjalo hayi kubelungu kodwa kubantu bonke hayi kumaJuda kodwa kubantu bonke hayi kumaChina kubantu bonke ngoba le ndaba yasezulwini ize kumuntu ngenxa yesono yabantu bonke ivangeli lomuntu wonke okhona emhlabeni akusisiko lase-America as long umuntu but asizwe la le ndaba la isabikwa ingelosi hayi kakhulunywa umuntu and ubika ngokuzalwa kukaJesu ongumsindisi esikhuluma ngayo sithi masikhuluma ngevangeli sithi yini ivangeli asizwe ukuthi uthini ngelosi yathi kubo ningesabi bhekani nginibikela izindaba ezinhle ivangeli indaba ezinhle
Vangeli masikhuluma ngevangeli indaba ezinhle zozosindiswa kwabantu ezonweni zabo awuzokuzosindiswa kwamaJuda abantu limoshiwe ivangeli hey yazi baba Ntanda angazi ubani kuthiwa kenza ngani vele uyiqede amen limoshiwe ivangeli ngoba kungena abantu abafuna ukuthi bazuze izisu zabo bahambe beqala icagogo mina nobaba Ntanda sikhonza indawonye asihlanganyele indawonye yes ubaba ukhanyele nobaba Ntanda bahlanganyele indawonye yes apostolic faith mission leli umsebenzi wokukholwa wabapostoli sisazohlangana sikhuleke ndawonye senzela amalokhunjani ndawonye nabanye abazalwane sizobathola futhi ko TikTok nabo YouTube ngoba sikhe sonto nasonto asihambi ngamagama ukuthi njengoba thina sise practitioners of truth sesizothi ke manje sahlangana nomzalwane wase apostolic revival banibani ngoba thina asonto asikhuluma ngama administration team administration yala emhlabeni uzofuza ukuthi wayo uregister ePitoli ibandla kusinto yasePitori ibandla umuntu ekholwa kuJesu Kristu ethathu efake emzimbeni kaNkuluNkulu indaba kamoya lithi nina kushizo kaNkuluNkulu lithi nina niyindlu kaNkuluNkulu ngomoya hayi ngama administration ake sithi uqhubeka ke sizwe la okay ngifuna wena babukhumalo uyilungise ukuthi Jesu lo esimkholwayo baletha uhlamvu lemali kuyena wathi libhaluba okay bathu Kesari ukabani kaKesari mayefuna ama document ugovernment akanganikwa ngani ngoba wakhe amen ethi ungena baba Ntanda sangisho baba uthi kukhona izinto esizenziswa abantu obona usubuso umdala ekholeni ukuthi labantu bebengidukisa labantu ayikho lento uma Jesu uqobo lakhe umfundisi omkhulu waleli bandla uNkulunkulu waleli bandla ethi yena nikana uKesari ukaKesari uma government efuna ama documents oyekelana kumnika ngoba umhlaba wokwakhe izindlu zamasonto siyawufuna so uthola phi kusibiza ngebandla sibhalisa ngokuthini lapha masiyo register ngoba ufuna sithole umhlaba kumele sibhenke imali yebandla thina siyayibhenka imali yebandla sikhuthuzi siyayikhipha ishumi yiko singakhuthuzi thina siyayidla imali yaNkulunkulu ebandleni ngoba sigeza ngayo masiyoshumeza abantu leqiniso elibabayo sisuke sidle yona le mali yiko sishumela iqiniso elibabayo ngoba sidla imali kaNkulunkulu sokhuluma neqiniso elibabayo ngoba sidla yona yiyo sigeza ngayo yona lebhenkwayo yona lenezindlu yiyo lena matayitela sowashiya masesihamba asihambe namatayitela masezulu senzela la masikhonza senzela ukuthi abantwana bakaNkulunkulu babe nezakhiwo ezingeke ingene kubantu bepolitiki bayithole sebephakathi bebambela khona umhlangano ngoba sigadile izakhiwo zethu zingangeni nombani yingakho abantu abangena uNkulunkulu bekhonzela emahholo bekhonzela noma ikuphi la bengazi ukuthi bazokhonzela lapha ngoba badidekile abazakhe izakhiwo utheni ngani uKesari ukaKesari sinonkinga thina ukukhanda ama document noma ebandla singalibiza ngoBanana Church akusiqhabi thina singalibiza ngama Apula Church masithanda sithi Garden of Eden Church ngoba akwenzi lutho leyo nto into esifuna sifuna lo yamnyango lozovuleka sithole lama title deed ukuze sibe nendawo yokukhonza ngoba ngeke siloku sibolekana nezindlu abantu beyisanganisa into engenasidingo ngabayakha abakho izindlu zokukhonza baye ukuphapha abakho izindlu abantu balobele ukuyibiza ngebandla abakho izindlu bona babe nezindlu babhenka imali yenkonzo kuyagitshelwa makuyokhonzwa sinabazalwane abaswele efuna ngabe siyabalekelela ngale mali lokhu imali kaNkulunkulu asingayikhiphi siyayikhipha ngenkani ngofuna ukosibophela yona kahamba enkantolo yes kanti futhi lento ayilwisi ngoba uma wena ungakholelwa kukona phela wahamba ushumayeza abantu wazave kulula mangakholwa kuyona kuyeke cha iphelele nje ibandla ivangeli libuya ezulwini ibandla elikaNkulunkulu bandla kusibo abantu abaqoqayo bazenziqhuma bese bathi bayibandla bandla umzimba kaJesu amen so lencwadi mayiqhubeka la ithi ukuthi nizalelwe namuhla umsindisi onguKristu inkosi emzini kaDavid okay sengikha phezulu ithi ningesabi ngokuba ngenze njani nginibikela izindaba enjani ezinhle zokuthi zokuthokoza okukhulu okuzakuza kubantu bonke ukuthi nizalelwe namuhla umsindisi onguKristu inkosi emzini kaDavid nazi indaba ezinhle nalivangeli ukuthi uKristu wazalwa right ezokwenzani siyenlaphana kuMatthew amen le ndaba ibuya ezulwini ivangeli libuya ezulwini ivangeli akuzanga ngabapostoli
abanye ububezwe bayithanda kabi lento ukuthi sishumayela ivangeli labapostoli bakhipha abaprofeti sishumayela ivangeli alibuyi kubapostoli abapostoli balifakazi uthi uJesu Kristu ngizoba ufakazi bami qale eJerusalem kodwa ivangeli leza naye vele ezulwini lithi mina nompriest omkhulu owadabula amazulu uJesu Kristu indodana kaNkulunkulu wadabula amazulu ezemhlabeni elethi ivangeli ingelosi ibika lokho lo umuntu angakayikhulumi leyo nto le kwangakakhuluma umpostoli la babe sadobela inhlanzi oPeter le wakhuluma ingelosi ebuye ezulwini le nto ayibuyi Samuel la emhlabeni eyasezulwini there is why abantu bekhuluma bedideka ubona ukuthi udidekile lo le nto yasezuma 81 amen ngangifundela soyitholela Matthew chapter 1 yeah verse ayiqala 18 sogcina ku 21 ngapha 18 ukuzalwa kukaJesu Kristu kwaba nje unina Maria esemisela uJoseph abengakahlangani wafunyana ekhulelwe ngomoya ongcwele asinancane yabona indaba le ayikazi yenzeke lento le lento ayenzekanga ngoba kwakuwabelungu abe special uNkulunkulu ozenzela lento there is an intervention ngathini from the spiritual realm kuzo sebenza umoya ongcwele ngoba lento akuseya abantu ekaNkulunkulu kuvela umoya ongcwele la ngoba lento yasezulwini kuvela umoya ongcwele uNkulunkulu ngoba lento yasezulwini so angeke sithi ivangeli labuye America ivangeli alibuyi even eMiddle East aqhamuki namaJuda ivangeli libuya kuNkulunkulu sifuna ivele le nto le abekho abantu abazovuka namhlanje befuna lento ukuyenza sengathi eyabo sekuyibo nje abaspecial mungazwanga bona bayazi kakhulu hayi lutho sonke salanda singazilutho safe safundiswa sifundiswa lento ebhalwe la okay sithi uqhubeka kancane 19 kepha uJosepha indoda yakhe engumuntu olungileyo engathandi ukumthela ihlazo wayefuna ukumlahla ngasese 20 esadlidla ngalokho bheka ingelosi yenkosi yabonakala kuye ngephupho ithi Josepha ndodana kaDavid ungesabi ukumthatha uMaria umkakho ngokuba lokho akukhulelwe kungumoya ongcwele nansi ingelosi futhi again yabuya futhi ingelosi la akho Juda akukhuluma uJuda akukhuluma Peter akukhuluma improfeti kukhuluma isidalwa sasezulwini esingabona ngeso lenyama kodwa masizokwenzela umsebenzi siyabona yabona indaba ngoba this thing iqhamuka kuNkulunkulu uqobo lwakhe amen that's why ingelosi idlala irole amen umoya ongcwele idlala irole ngoba lento eyasezulwini ivangeli umuntu esindiswe sonini ngafuna 21 babulo khula uza kuzala indodana uyiqambe igama ukuthi uJesu ngokuba nguye oyakusindisa abantu bakhe ezoneni zabo ozosindisa abantu bakhe hayi amaJuda uzosindisa abantu lithi izwi likaNkulunkulu eqaleni wayekhona ulizwi wayeUNkulunkulu ulizwi wayeUNkulunkulu lithi konke kwavela naye uyena wadala abantu so wayezela singabantu bakaJesu thina ungumZulu umSotho uyiChina uyindia umuntu kaJesu wezela abantu bakhe akaclaim futhi ngaleyo nto singabantu bakhe thina uye wasidala wavela ezulwini ezemhlabeni waba umuntu ezosindisa ezonweni akusinda baseAmerica le cha akusindaba yaseWest zimnandi lezi ndaba ngoba kwehla uNkulunkulu ezosindisa ivangeli lelo ezonweni zethu khanye hey kuyashisa bazalwane ngathi ngangilongilalela ingane yasi siyabonga bazalwane indaba zezulwini lezi siyabonga nje bazalwane ukuthi indaba yebandla ichazeke ngalendlela ngoba baningi abantu abalihijack ibandla kungathi bayalaze kungathi yibo abasunguli bebandla kungathi ibandla liqaleka ngabo kanti ibandla likaNkulunkulu siyabonga kakhulu bazalwane ngithanda le ndaba mayikhuluma ngokuthi indaba kaNkulunkulu akusiyona ese-South Africa yonke indawo ingakho bantwana khona la uyispecify khona ukuthi khona labazalwane khona beshumayela ivani bekumishini kukhona amandiya kukhona ngoba babe-understanda lento ukuthi le ndaba lena ekamoya umoya ke lithi zonkulunkulu phephethela uthanda khona ingakho noNkulunkulu mangabe enza le ndaba noma eyiletha le ndaba emhlabeni indaba kaJesu lithi wayenza ngani ngokuzibonela kwakhe ngishilo eqaleni lento ukuthi uzubone ukuthi bonke abantu bavela uNkulunkulu iyaqinisekiswa lento ukuthi
uthi uNkulunkulu udale izizwe zonke. Yabo sibona mayithi izizwe akathi udale isizwe samaJuda ngakazi linye noma uthi udale izizwe zonke ngakazi linye uthi wazibeka kuphi ukuba zakhe. Sho njengoba sikhona bonke abantu abekho umhlaba wonke la bekhona babeko ubani babeko uNkulunkulu. Lo uNkulunkulu obabekile eEurope uyo sibekile la eAfrica njalo. Lo uNkulunkulu obabekile eAsia uyo obabekile yonke indawo la bekhona abantu ngoba even nazo zonke lelimi esizikhulumayo lama languages esiwakhulumayo yena uyawazi aphuma kuye uyakwazi ukuliza iChina ukuthi thini ngoba sonke sivela uNkulunkulu. Sho kahle kahle sisivela kumzalo yethu. So manje akwenzeki ukuthi ekhaya noma ingane zingazibe zibe ziningi kangakanani kodwa akwenzeki ukuthi ingane ekhaya uma zinomzali umzali azinikeze umthetho ongafani. Akwenzeki athi wena hayi ungabuya ebusuku wena ungabuya ngesikhathi umzali uba nani nomthetho wonke. Malithi zonkulunkulu izizwe zonke uNkulunkulu udale ngagazi linye bese lithi wazibeka kuba zakho kuphi ebusweni bomhlaba bese liyaqhubeka izonkulunkulu lithi ngalo uNkulunkulu ikhadi zane zokungazi wazithalalisa ngoba ziyasifikela ikhazi ungazi namanje abantu basenale ikhazi zokungazi ngoba abantu basahlukanisa basazibeka bona ukuthi thina sokuthi kodwa uNkulunkulu uthi ikhazi zokungazi wathalalisa kodwa manje usememezela ukuthi kubantu bonke abantu enzeni baphenduke basindiswe lithi ngoba umisile usuku azohlulela ngalo izwe lonke ngamuntu munye amisele lokho umuntu emisele osimisele kube sikhole kuye umZulu yini kumele sikhole kuJesu phela. Angisho lokho bazalwane ukuthi ngiyacela mina ngicela umuntu ofuna ukulazi ibandla sithinta asifonele. Bahlukana abantu nokukhuluma into abangayazi. Uyasimela babukhumala ngokuphendula izinto ezidinga ukuphendulwa ngoba basuke bekhuluma nje lezi zinto abayikhuluma lapha ku TikTok kodwa khona into eziqinisekile zebandla mabefuna ukuzaza basibuze singayingane ngeminyaka kodwa siyiqonda imfihlakalo njengoba siyiqonda nje imfihlakalo abantu abasibuze thina sinabantu abahamba ngeenyawo njengamanje abangakalali abaxoxela ngaleli ivangeli esixoxayo. Mina umama uMadlala ngikhonza naye. She is one of amantombazana beyintombazana na 18 years ohambe nobaba uNgidi. She is one of them. Lo mama ngikhuluma naye na 70 years. Wamukela livangeli 1965. Namanje alikashintshi. Thina sinobaba abahambe nobaba uGumbi. Asikisa hayi baba uGumbi, ubaba uBhengu. Abadayise ngevangeli namhlanje. Abaphenduka abahambe bedla nosikhotheni imali kaNkulunkulu. Bedla yonke into engcolile ngoba bedayisa ngevangeli. Thina sinobaba namhlanje abamile kulivangeli elashiwa obaba uNgidi ezandleni zabo. Obaba uSP Madlala basaphila namanje abakalali. Abashumayela levangeli belibambe kumadoda amadala nathi esincela kubo ngasuka emva kwabo. Ngeke siyojoyina lemfatho esigcwele emhlabeni ngesivumi. Kusanabantu uyabona nje uSD Duma lo bizwa ngokuthi umprofeti waseMaritzburg umama. Abantu abancane levangeli babungidi beyamantombazana. Ugogo uKigaba lo sandokulala abanye abancane levangeli beyamantombazana. So ngeke sibhayiziswe abantu abangalazi ivangeli besifundisa into ebheke eceleni la eRandfontein bekhona babethu Jinja akasekho manje emhlabeni indoda ehambe noNkulunkulu incane kubabungidi lelivangeli awasekho. Amadoda engaphathwa ngisho ukuphatha ukhulume ngabo makukhuluma lamavezandlebe namahlongandlebe awakhulumi ngalabo bantu athi ayikho indaba ngoba abamazi uNkulunkulu. Mina lo nkulunkulu ngithi uhambe nobaba uNgidi namanje lento engiyishoyo abasilethe sishosha kimi kusasa. Lo nkulunkulu ngithi uhamba nobaba uNgidi uyaphila. Uhamba nathi namhlanje. Ngimfunde kuIsaiah 49 umethi mina ngabathwala oyihlo. Baze bangazimpunga nani ngemthwalo nebezimpunga mina muwana umfundisi olandela emva kwabo. Ufree ngalento engiyishoyo abamlethe umuntu onecancer. Lo nkulunkulu nomkhonzayo uyaphila bazobona isonto uma ukuthi isonto lento engiyishumayela yilokho bazalwane. Ukhuleka bafo iqiniso lamaqiniso abantu basifuna ukukholwa yiloko ukukholwa uJesu Kristu wayezele lento ukuthi sizoba nesiqiniseko sokuphila kaNkulunkulu hayi lo mdlalo osudlala yabona manje inkinga enkulu ukuthi emasontweni kuyadlalwa ngizathu ukuthi kungena abantu abangayazi into abayiphethe angeke kufa uNkulunkulu afela ukuthi abantu bazokhanda imali namhlanje indaba yokukhonza generate income akusashunyayela ivangeli umuntu akahlukaniswa nesono umuntu akafundisa ukuthi uNkulunkulu ubani umuntu akamazi uJesu ukuthi ubani abantu nje bayasonta kuyadlalwa kuyadanswa I think sekuyisikhathi sokuthi siphume kudanseni bese kukhonza uJesu ngomoya nangeqiniso ngoba akufanele indaba ife ngathi lento ayisho ulokhunjana ubaba uNtanda
uma ngabe obabhengi njengasabalala kufanele bavuke obhengi namhlanje yeah uma ngabe yitho obhengi namhlanje cha uNkulunkulu akasenza ukuthi sibe yibo kodwa kufanele kona ukuthi iqiniso lishunyayelwe baphinde futhi balashwa abantu baphila abantu ngoba akusebenzi thina akusebenzi umuntu ongasebenzi ongidi kwakusebenza umoya ongcwele sikhulumile last time sikhuluma ngale nto ukuthi ibandla kaNkulunkulu abantwana baNkulunkulu abaholwa umoya and the biggest ngathini mistake enzakalile ebandleni ukuthi sikhiphe umoya ongcwele njengoba bechaza ngama-baptism ngiyawazi angifuni ukukhuluma ngawo angangikazi ngikhonze kona amen maningi kodwa amabandla amkhahlele out umoya ongcwele asebenzisa izwi kaNkulunkulu kodwa umoya ongcwele awamfuni sifanele ukubuswa nokuholwa umoya ongcwele ukuze uNkulunkulu azoyisebenzela thina sibe amathulusi sibe ngama-vehicle uNkulunkulu awenza umsebenzi injalo amen naye beka abazalwane hawu amen bazalwane yebo babukhanyile hayi bakhuluma abazalwane ngisachaza okuningi siyabonga nje abazalwane kuko konke haleluya khulumekile kunjalo ngayi kodwa Shabangu okay hayi cha nibeki angazi ukuthi ngiqale kuphi ningivala umlomo today nivele nangivala umlomo but siyabonga baba uNtanda ngehistory othe ukuyiletha baningi abangayazi sibaningi singayazi ngivele ngisho kanjalo siyayibonga leyo history today futhi uyibeke kamnandi wayicacisa yavele yaba clear ukuthi bathe uNkulunkulu uthe azi ukuthi kunabantu eSouth Africa wavusa abantu eSouth Africa kodwa futhi laba abantu abazange bame against izwi lakhe yebo bayilethe ngendlela uNkulunkulu abambulele ngayo kodwa still bebelokhu behlele ezweni that's why ama missionaries mangikuzwa ngendlela ochaza ngakhona that's why lama missionaries kwathatha umuntu onoNkulunkulu ukuthi bezwe umuntu onoNkulunkulu that's why bakwazi ukuyidefenda this gospel ukuthi lo muntu uhamba ngomoya lo abazange bamchitha abazange bathi ngoba la isibuya khona asiyazi lento kushuthi ayikho but baba neunderstanding ukuthi umoya oyingcwele lo hamba la so nje yazi mani today nikhulumile kamnandi babukelisi siyabonga kakhulu mina amazokuvala nje ngingawasho kumuntu obukelo osekhaya ngithi mangakamthatha uJesu Kristu sahlaleleni usalindeni ngoba ukuphila uyezwa nje noma kukhulunywa la ukuthi awutshelwa ngesonto awubizelwe esontweni awubizelwa kwindoda ethile yase West noma umlungu kodwa ubizelwa kumdali wezulu nomhlaba nakho nje la ubizelwa khona uJesu Kristu azela abantu bonke ukuthi abantu bonke basindiswe yizwa nje lezi indaba yilethwa kamnandi kangaka kodwa wena utholakale awukakamamukela uJesu Kristu ngizothi mina nje awukubuye nawe ujoin ubungajoin isonto kodwa ubuya uza embusweni so nje ngiyabonga usibona sihlele kanje singabafundisi nje la sikhuluma lezi indaba ungacabanga ukuthi sibuya endlini eyodwa la esikhonza khona kanti sibuye endlini ehluka sihlanze uNkulunkulu la uyena nje udonse omunye wadonsa omunye kwaqhuma lento leqhumayo ke today imessage emnandi but asiphinde hlane kwi video elandelayo sibonge kakhulu futhi amen.